siwasithatha isinqumo uthi amanikiniki zaphinde zakhala uMagweme ngcono ayandamela athi aligoba umbondo uMagweme anusethola abanjengaya abopha emlonyeni. Sorry madoda-ke sidonsa laphana-ke umthandeni igcokamelisha esho nje kamnandi ethi qoqani zonke ibhamu bafana bendawo ngithathe nje ithuba ngilibingelele kuphi nakuphi la kufinyelela khona nje iphimbo lika-Andile sila kwi-Andile Online TV bafowethu siniphathele laphana indaba ethinta uSgwebo sentambo uSgwebo sentambo laphana ku-Facebook page yakhe uyawafaka nje-ke ividiyo la ade ncoma khona nje igcokamelisha ukuthi cha kuyinsizwa kulonyaka isebenzile kusho laphana ngempela-ke uSgwebo sentambo okubajabulisa kakhulu-ke abalandeli bakaMaskandi ukuthi cha ayikho inzondo yeqiniso emculweni kaMaskandi insizwa isukezwana nje amandla uSgwebo isenzo sakhe sijabulisa abantu abaningi ke lapha ngoba simbone naye umthandeni uphinde waposta lapha isithombe sika Sgwebo lapha yana ekwi-SABC1 okwakuyike ingxoxo eyendlule esenza nje umdlalo ke naye esethi we complain indaba yokuthi nami ngingamdweba lo ke phinde sihlabele phambili ke sibheke yona indaba yegcokamelisha cha ishayile insizwa kuthini ukuphawula kwakho mlaleli wami.